अमित भाऊ, आज आम्ही पहिले की जे CCPचे कॅन्डिडेट्स असले इंडिपेंडंट आम्ही पणजेकार पॅनल तुमकां मेळ्ळे, सो कितें जालें डिस्कशन? सी आम्ही पणजेकार पॅनल आमचो काँग्रेसीचो लिडर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बाब सुरेन फुर्ताद इज द फेस ऑफ दॅट पॅनल विच इज बॅक्ड बाय उत्पल पर्रीकर आणि आमचे सगळे पणजेचे तालिगांवचे सगळे आमचे लिडर्स आमचे ब्लॉक अध्यक्ष हे येऊन आम्ही डिस्कशन केले अँड वी हॅव डिसायडेड टू बॅक दॅट पॅनल. आता खंयच्या वॉर्डान कोण कॅन्डिडेट्स दॅट बाय टुमॉरो द पॅनल वील डिक्लेअर द नेम्स, बट प्रायमरीली वी आर बॅकिंग दॅट पॅनल जातून सुरेन फुर्ताद इज द मेयर फेस अँड विच इज बॅक्ड बाय उत्पल पर्रीकर. एज काँग्रेस पार्टी वी आर सपोर्टिंग दॅट पॅनल. सो उत्पल पर्रीकर हो BJPचो मनीस कसो आसा, पण तो आतां काँग्रेसीन जॉईन जावंक शकता अशें म्हणून सी आम्ही पणजेकार म्हणटा ते पॅनल विच इज कम टुगेदर, ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल अदर फोर्सीज, इंडिव्हिज्युअल्स हॅव कम टुगेदर टू डिफीट द BJP बॅक्ड पॅनल बाय द लोकल MLA अँड द मिनिस्टर. सो तांकां डिफीट करपाक सगळे पणजेचे लोक, सगळे पणजेचे नागरीक, all political parties have come ahead. And mayor face is of course Congress PCC executive member, ex-mayor also. So, Bab Suren Furtad is the face of that Ami Ponjekar, and which is backed by Utpal Parrikar. So I think as a political party we are backing that panel. It is not fought on. So we can say that Utpal Parrikar and Amit Patkar came together to defeat BJP. Of course. When we say that Ami Ponjekar जे पॅनल तयार जाला टू डिफीट द BJP led panel by the MLA and the minister, of course we are here to defeat the BJP backed panel. Amit, can you tell us like 30 seats? So has Congress demanded any number of seats, or it will be after? No, आम्ही आमचे डिमांड्स केले फ्रॉम पॅनजिम एज वेल एज तालिगांव. Final, there were some negotiations on certain seats of Taligaon and Panji, which we have just concluded. And by today evening or tomorrow, I think the panel will declare. I mean that Ami Ponjekar will declare the candidates. But both representations, Taligaon and Ponje, is there of Congress candidates. No, that they will declare. So it doesn't look good on my part. की हांवें पयलीं डिक्लेअर करप. वॉट एवर आमचें अंडरस्टँडींग आशिल्लें फ्रॉम तालिगांव एज वेल एज पणजे, दॅट फायनल नेगोसिएशन आमचे ऑलमोस्ट कन्क्लूड जाला. काँग्रेसीचे काही लिडर्स CCPचे कॅन्डिडेट जावंक शकता अशें म्हणून. हे ऑफकोर्स आमचे काही लिडर्स, आमचे ब्लॉकाचे कमिटी मेंबर्स बोथ फ्रॉम तालिगांव एज वेल एज पॅनजिम विल सी एज candidates in the upcoming CCP election. So like you said that to me I'm a part of that CCP. Will the Congress president be seen along with Utpal Parrikar for campaigning? No, we will be backing. See, Janna as a party, we are backing that panel. Of course, in campaigning, you will see us around with that Ami Ponjekar team. ओके. आणि आम्ही बोलले की तुमचो एक युथ प्रेसिडेंट आसलो, तो CCP काउन्सिलर आसलो, सो तो ह्या फाटी CCP कॅन्डिडेट. See, आमचो फ्रॉम काँग्रेस साइड ऑलरेडी मेयर फेस सुरेन फुर्ताद, I think they have taken a press, they have declared. So whatever is there, Bab Suren Furtad will give all the details because that is not a fought on party lines. It is not correct on my part to speak about any individual candidates. So whatever names were there discussed, whatever seats, number of seats as party individuals जे आमचे केडर बेस असतात ते आम्ही मागल्या विच दे हॅव अग्रीड टू अँड दॅट दे विल डिक्लेअर. चड सगळं मॅक्झिमम यू विल सी न्यू फेसेस. यूथ हा कोण? यूथ ऑफकोर्स लॉट ऑफ यूथ यू विल सी दिस टाइम, Like young faces. You will see a lot of Mahila representation in that. You will see new fresh faces also in the banner. like Utpal has said that his fight is for the PC Panji. Congress getting together with them. Once upon a time was a BJP party. Today, as पहिले जाल्यार पॅनजिम being the capital, every person right from गोंयच्या खंयच्या पार्टांतलो आसूं किंवा एक टुरिस्ट आसूं किंवा एक देशाचो नागरीक जेन्ना गोंयांत येता, ही मेक शुअर दॅट ही कम्स टू पॅनजिम बिकॉज पॅनजिम इज अ एपिसेंटर ऑफ गोवा. आणि खंयचोय मनीस गोंयांत आयल्या शिवाय पणजे आयल्या शिवाय हांव वचना.
आणि आज ज्या पद्धतीन या भारतीय जनता पार्टीन पणजे पळय काबार केल्या डिस्ट्रॉय केल्या इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट सिटी आसतले G20 जेन्ना जालें तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे डेलिगेट्सां हाडले खरे हाडले थंय मरे फोंतेनास दाखोवपाक. सो म्हाका दिसता जी पणजेची ब्युटी पणजेची जी हेरिटेज आशिल्ली ती खंय तरी म्हाका दिसता हें सरकार पणजेचे लोक आमचे त्रासान आसा एक्चुअली. इनफॅक्ट आमी तेन्ना स्मार्ट सिटीचे गेल्ले 3 वर्सां काम पयलें तेन्ना लिटरली पणजेकारांनी त्रास भोगल्या. आणि म्हाका दिसता इन द इंटरेस्ट ऑफ सेव्हिंग पॅन्जीम, इन द इंटरेस्ट ऑफ सेव्हिंग द आयडेंटिटी ऑफ पॅन्जीम, दिस पॅनल हॅज come together and we are backing it. I mean, how difficult it will be to defeat the Babush? No, Ami Ponjekar panel, now when all political parties, we are also backing them. I heard that all other political parties also are backing them. And entire people of Panjim have come together to defeat the BJP panel. And I am confident that the next mayor of Panjim will be Suren Furta. बाबूश म्हणतात दिसातले 30 तो 18 हांवें तुका सांगलें की आय एम कॉन्फिडंट की फुडलो पणजेचो मेयर विल बी बाब सुरेन फुर्तार. आणि पीपल ऑफ पेंजीम हॅव डिसायडेड दीस. कित्याक प्रत्येक पणजेच्या भागांतल्यान लोक म्हाका फोन करता की आमी बरोबर आसा, तुमचोय साथ ह्या पॅनलाक जाय. दॅट इज वाय वी हॅव टेकन अ कॉल. दे केम मेट अवर इन्चार्ज. गेल्ले 3 दीस देर आर कंटिन्युअस मिटिंग्स विच वर हॅपनिंग with the panel, with our team from Taligaon as well as Panjim, and finally today we have concluded on that. उत्पन्न तुमच्या लिडरांक मेळ्ळो. हय आमी सांगला मरे की मी आमचो इंचार्ज मेळिल्लो. सो बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ डिफिटींग द BJP panel, we are backing them. Yeah, I mean, one more thing is that Fonda battles, and we have heard that Ketan Bhatikar is joining Congress. See, I will not deny that Ketan Bhatikar has met me, and he had met yesterday, and he is showing intentions of joining the Congress party. आता we have to, काँग्रेसीन एक प्रथा आसा that runs from block level to district to PCC. So that proposal I am going to discuss with my block committee which is there. फाल्यां आमचे संघटन सृजन अभियान program is there in Ponda. Probably maybe day after we'll have a detailed discussion and a proper call will be taken. But then the ticket might join tomorrow. कोणे सांगलो तुका? There's some news. न्यूजाचेर कितें आवडटा तुका? हांव सांगता न्ही तुका. हांवें सांगलें तुका तो मेळ्ळा. वी हॅव डिस्कस. सो मे बी tomorrow, maybe probably day after we will have our block committee meeting. And we will discuss there and then appropriate call will be taken. Candidate तो आसतलो फोंड्या बाजू. सगळं पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी कॅमेरा मुखार कित्याक तुमचो पयलीच तो एक लीडर आहा ताका इनजस्टीस जावचें नाका म्हणून. I mean, in fact, when we have met openly with Rajesh Varikar. Everything has been discussed. So, whatever the call has to be taken, a proper call will be taken. I think Rajeshanuय म्हाका दिसता स्टेटमेंट हांवें खंय तरी तुमच्याच माध्यमांतल्यान पळयला. सो we want to defeat the BJP in Ponda. That is the whole aim. I think full people of Goa are seeing this as a result which will set the benchmark for 2027 assembly election. So Ketan Bhatikar coming and joining you all can defeat BJP. No. See, all forces, all individuals, not only Ketan, there are other people also who have come and met me, who have shown inclination of supporting Congress this time in Ponda to defeat BJP. So all these people have been meeting, and we are defeating the BJP there this time. That is for sure. केतन भाटीकर तिकीट दिले आधी डिस्कशन आणि काय कित्याक स्पेक्युलेशन करतो सांगले मरे तुका हांवें की तो मेळ्ळा आनी प्रॉपर देर इज अ प्रोसेस, सो वील फॉलो दॅट. Okay, bye. Thank you. थँक्यू.